Jadi selanjutnya saya ada di Kirana Korean Sandwich. Harganya mulai 5.000 aja guys. Paling mahal itu 10.000. Langsung aja kita pesan double sandwichnya. Oh. kasih.
Sandwichnya 10.000 3 lapis guys. Mantap. 10.000 hanya di Makassar guys, di Pasar Ciduk. Wah, langsung aja kita nyobain. Bismillah. Mantap. Oke, kita lanjut lagi ya, cari cemilan lain. Masih banyak guys, masih rame. Ikuti terus.